ربازه کدیا هیا پیغمبری صلی الله علیه و سلم زورا گرنگ اوجی اوه کو پیغمبری خوشتی صلی الله علیه و سلم یعنی وقتی نعمتك خود تعالى اللي نيت كلا نعمتك جرنك يعني يا نعمتك اللي نيت بوفا آنجي بلاك ومصيبتك جيتوت الادون پیغمبر چت کرد سجده يعني يا شكرت بر سجدة الشكر بر بو خود تعالى شكر خود تعالى وصل نبدا بيبتني نقول سپاس بو خود تنه بلکو سجده شكرت بر هر قبا مثلا نعمتك اللي ني بوفا آنجي يعني بالاك جي هاد بو ديري خستن طبعا قالها جورا دي بيني ام بسلمان بوروبتري يعني يدبين خالتي برف جهلي بتشت دي بيني وقت تشتي مزجيني بو هاد الرابطه بعد كتا حوادث اللي لو بدات ودر رقصت ودخو هلاوج نو مالي متشكو بيجا كروت الدين بو فلان دشنيكو بحسبه خبر خوش كد واش ابنا خصو دین ما به نشما نده پیامبر صلی الله علیه و سلم به نشما نده باشه کیفی بوده چی بو خود تعالی اب نعمت دیالت کرد تو ناجح بود کاری کرد نوبت چکی باش داره کرد مود رقصی مود تلیل بده مود خو حالا بجی مود کی حوار نه تو بونش سجده شکر نبی